euy hirup teh niki we hayo he. Kemajuan pisan. Bogoh eueuh. Pagawean eueuh. Jangan kieu. Kerja teh sok hayang beunghar we aing mah. Anjir. Kodok kenaon serangan. Kodok, lagi apa lu di sini nih? Kelihatannya lagi senang. Banget sia hurung. Gua aing teh kerja ngarkieu. Kalau pusing, pegangan aja, Dok. Takut nanti jatuh. Sok anger siapa ngobrol jeung urang teh sok tara bener. Gila ku aing diracun, Ndra. Emang gua tikus diracun. Sudahlah, daripada mikir yang gak jelas, nanti rambut lo rontok. Mending ngopi yuk di pos. Ayo we ngopi maneh tabeureum hidup. Emang maneh boga duit kitu, Dot? Gak punya. Tong ngomong, dodol maneh teu boga duit mah, mungkin jeung ngajak ngopi. Kita urang hayang ngopi. Yap, ngopi yap. Pusing kieu, ini celana geus rapi, baju geus rapi, beungeut anu teu rapi. Bos, lo mau kemana rapi banget nih? Ulin bos udah orang mah. Hah? Tiga lilin? Urang nu ngajaga lilin nama maneh nu ngelilingna jug ngepet ka ditu lah. Mending antar gue gitu jadi semua. Dia kemarin ngajak OTW ke gue. Tapi kemana di mana panas-panas kieu mending molor seteu. Gak usah pakai motor, deket kok. Molor lain motor, sok ngalilir urang wae ih. Udah, gak usah mandi, itu aja kok gak apa-apa. Teuing lieur. Hayu atuh. Lo mah nanyain pagar ayu, emangnya mau keundangan ya? Sana nanya ke pagar ayu ari maneh. Iya. Buru hayu mumpung urang keur bager bujit teh ngali banget sia mah. Nunggu apa lagi sih, Jos? Mending payahan orang ku maneh kagok aing mah. Lieur mau jeung maneh ih. Lo perut aja yang dipikirin. Kalem, Jos. Nanti gue jajanin masalah perut mah nanti di jalan. Saha nu yang jajan dari maneh? Sebenarnya maneh boga dendaman sih ka urang. Bikin kesel urang wae sih mah ih aneh aing ku maneh. Males gue mah, kemarin juga mangang ikan lele. Gak jadi. Hari maneh lamun budak jelema sedikit plek-plek ku aing sia ih. Lo, Jos. Mau ngapain ketemu si Risma mawa petasan korek? Sia lila-lila ku aing kepret geura. Nah, benar, Jos. Mau martabak. Bener-bener ieu jelema geus teu waras. Tah, yo atuh tah. Sepatu aing mentegaan. Lieur aing mah aneh. Tuh kan lo mah, kebiasaan kalau diajak ngobrol suka kabur. Lo mau kemana? Naik ajengan, jangan ngarukiah maneh. Beli uyah. Lu mah perut aja yang dipikirin. Gue ikut, Jos. Dok, secara aku akan lagi apa di itu? Enggak, sampai kali deui. Aing ge, tahu gua juga mungkin baru pulang ngepet. Kita sabarin aja yuk, siapa tahu udah kopi. Ayo. Rip, kemana aja lo baru kelihatan? Lo dak dari dulu gak berubah-berubah, masih aja hitam. Selama ini kamu baru kelihatan kemana aja kamu? Kerjalah gak kayak kalian kampung mulu, kayak gas LPG we nu 3 kilo. Bang lo Rip, kerja di mana? Kerja gak ngajak-ngajak gua. Oh, setem mana gawe teh ngajak-ngajak kurang teh bosen di mau wae teh nempat teh sieun deui. Udahlah kalian mah gak usah kerja, mending diam aja di kampung, jaga kampung bisa nu ngambil. Kampung ini mah gak akan ada yang mawa. Kan ada si Kodok yang sekarang jadi Hokage. Rip mana balik gawe teh tuh ngopi-ngopi setem. Nah, aing Gue udah gak ngerokok sama kopi sekarang mah. tahu lu. Balik kerja gak ada kopi-kopinya. Nu bener mana yang geus eureun karena kopi jeung rokok. Gua gak percaya. Coba lihat gigi lu. Tuh kan gigi lu kuning. Pasti kebanyakan ngopi. Serius gue mah sekarang gak ngopi lagi. Gua mah gak percaya. Yuk patungan yuk.
buat ngopi. Gue mah gak punya uang. Ah, lu baru pulang kerja, masa gak punya duit? Lu Dok, punya gak? Komo aing dot boga pisan ya. Nih, gue punya nih. Ya, mau belikan kopi. Tong hayang ngeunah wae. Naon da ieu mah 5.000 atuh da moal-mahi sia teh. Udah bening kieu duitna. Ah, lu gak bersyukur banget. Udah beliin sana. Goceng teh mah naon kieu. Awas tuh kalau ngopi. Gue mah gak bakalan. Anjing si eta ngagawekeun pisan anjing duit goceng kita meuli kopi. Nya mah naon atuh kieu. Dok, dari ke mana? Aing teh meuli kopi anjing tinggal duit na goceng. Taman tu mana atuh Jos? Yo, ku aing tamahan yo. Cek bagi-bagi duit euy. Yo, aing mana? Si anjing ngeret teh 1.000 we galuh. Bogana 1.000 atuh da, teh urut pangan sudah meuli tarasi nu urang tadi di kita. Jos, si kodok mau kemana? Alapan agar bawa. Beli kopi. Naon? Kopi hitam aja. Sabar hiji. Satu aja. Kenalan nih dia. Jos, lo sering berdua sama si Bong ini. Dia atuh da urang mah dia nganter ke Imah si Risma. Mau ngapain ke rumah si Risma? Ngomong sama OTW cenah jeung si Risma. Belagu banget, punya muka kayak siluman tengkorak juga. Apaan sih dak? Bisik-bisik mulu. Sia anjing. Yo, tah ngomong aja kenteng mana tah. Ya kopina. Yuk. Iya ngomong aja kenteng ah lieu nih mah. Ya dak, kopi dak, euy. Mau ngopi sama kenteng ya dok? Ada-ada aja lo ini. Anggap we atuh kue lapis teh. Aduh, katanya sudah berhenti. Lupa gue Dot. Aduh. Bilang aja kalau gak punya duit. Siapa anjing lain eureun ngopi gak lupa. Gue tuh boga duit yang ngopi. Action. Dok, lagi apa lo di sini? Aduh dah, Dok. Action. Kalau pusing mah pegangan aja, takut aku jatuh, takut aku jatuh. Iya si anjing. Action. Kalau lagi pusing pegangan aja, Dok. Biar nanti takut jatuh, sete goblok. Sete goblok. Tuh malah belum tadi. Ya naon rip. Action. Ah, gua gak percaya. Coba lihat gigi lu. And action. Ah, gua gak percaya. Coba lihat gigi lu. And action. Kita